Sasisian part ni pedang sebagai pi baru akan ke channel ke jungi ban akan ke video ngin page yang akan ke post ke barang surat temai po Shillong. Subscribe ikan ke channel but turn on your notification bell ru kena pinum do iki videos ki bengablon. Pila ban follow ru ya ke Instagram account ke jungi. Ya kan ke post la apply dekat Nigrams mentau banai ara cara pusau. Kaketang jungi ke post ke data entry operator luni D.E.O. Ka last day lani ke tarik ke bakado po pila ban sama iki applications. Dia kat santarik benai September ara jara pusau. Ya kan ke post data entry operator ke belai kawai. Kapo age limit kadai apa prasnam. Ka salary lani ke tulap kadai kat kandai jarak si benai. Ke educational qualification kalau kumne. Pelade ban pendap ya ka bachelor's degree hakano kono ke subject. Kin ham preference gitu ke beladanya ke training dan ke experience haka computer software. Badannya ke experience haka data entry. Baik iki candidates ke badan research experience. Ki candidates ke belong eligible bagi buku ban apply kan ke post pihak ban apply online link baka online application form ya kan ke link ngal po description jangan ke video ya ke interview kin sepelong hak sitarik banai Oktober ara jar pesau naduk kendai steng step sheneng kin sepelong ya kan ke interview hak second floor clinical teaching room di Grams Shillong ya kan ke official advertisement ke apply hi dekat Grams ngal po description jangan ke video di pila ban download ya ka.